हौजिक ngasi gi maruoiba pauseng border issue gi matangda miyang gi chingnaba koknanaba surveyor team ama tharaklaga villager singa hana yengmunanaba taknaragani haina chief minister na haikre Manipur University ki warishin puraknaba chief minister hayeng Delhi da chatuna HRD minister unagadawre Ministry of External Affairs na boundary pillar ki matangda Manipur lenga ka yana kre phonggorakliba adu handak sahi da chatakhiba survey da yumpham oigani haina hanagi chief minister o ibobi da phongdokre amadi Tamilong da chingning khaiba da angangani thiba khangdana lerakhiba adu ngasi su phangri hari khurumjare ISTV pau miyang tabiriba singu taram nokchare haujiba pungiba pau border issue gi matangda miyang gi chingnaba koknanaba surveyor team ama tharaklaga villager singa hana yengmunanaba taknaragani haina chief minister na haikre wafama singa se chief minister secretariat ta chayetariba border pillar amadi Manipur University ki matangda paumi singa unabada phongrokibani thawam maduda cabinet minister singsu sarukia ke chief minister na makhata na Kwata Khunongda leiriba border pillar number marfu mathoya se hauzik leiriba lenga kasina naunga yunglakpagi mawongda social media da maikai kaya dagi phonglorakliba se yamna hakchina lawbaga loinana hiram asida yangsinanaba high power committee semduna thizilakibani committee asina kupna thizilaba matungda ingcholusinga maga chamapal humputareta matamdugi Burma hauziki Myanmar lenga amadi India lenga ka tawnakiba boundary agreement ta yanaduna yungkiba pillar ni haiba chapchana khangle Hauzik thoglakliba boundary gi issue asi hanadagi adumak leraklabani naungna thoglakliba wafam asi yamna hakchinna lawbaga loinana achumba khangdoknaba thigalakibani hauzik fawbada tongan ba civil society organization singa yanabadagi lagliba July gi tang 19 da Ministry of External Affairs amade Survey of India gi mihut laktuna kunja sing yaungna survey tongnanaba haijakre haike koi lakriba Manipur gi border ki issue si anuba issue nate Haukiba 2013 da all political party meeting ama Survey of India BRTF kari yauna boundary sugi matanga CM gi ngasi phami ba ki secretary sida phamki 28/12/2013 da phamgi me phamduna kari haina tana ke budda the state government had requested government of India to conduct resurvey of man boundary pillars 79 to 81 Bhaugi layer boundary pillar CD survey to University in a letter dated even 11/11/2014 the cities Madudagi meeting ama Deputy Commissioner Sandel More town the March ki tarik ama 2016 da Kwatha Khunogi mi yauna meeting ama phame Ministry of External Affairs am the Surveyor of India na the hari base Ariba mamang dagi leiraba pillar ni 67 ki agreement matungin yung gibani akoi hongmang amoy haiba kanda Kothagi sinaw na akoi ahan sing na akoi asomdani hairami haibagi mogi protest adum lai 2014 da igiba state government gi cithi do resurvey to biyo cithi do gi reply ama government media na 2017 gi jun gi tarik tareta mogi viewpoint yaur kanda lai madudi kare haina haigeda The boundary agreement signed between India and Myanmar in 1967. Boundary agreements in 1967 at Awuni. Man boundary pillars 79 to 81 are settled Torba dispute later. Aduni and the proposal of state government to conduct resurvey. Government gi resurvey say see violation of term and condition stated under this agreement 1967. Adagi March ki tarik manga 2018 da government of Indiana hanagi satnagi ba correspondent dugi makha tarpoina government of informing that survey of Indiana moi team lakani for the joint survey works of the two countries for survey and the construction of subsidiary pillar between men BP 80 and 82 aduga survey to bosida sagi BP 81 si sokte either lokthokpa either thanganba aduga malai hanagi mafam du dum hana leirameba ngasagi 2016 da 13 da tongna ki bada leirameba mafam du dum lengan lei naunu yungba 81 natti sima March ke tarik 30 gi na June gi tarik 30 pak tore matam da kanamta sinna protest or either documents wena
प्रोटेस्ट तौर पर गवर्नमेंट लेते अमरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वारोशिन पुरक्नबा हयेंग दिल्ली दा चतुना आईसीआरडी मिनिस्टर दा कमिटी सेमननबा तक्सिलुरगनी हाइना ngasi pangthokiba paumusinga unaba aduda makhat ana chief minister na phongdoke mana makhata na haikibada hauzik BC da maral siriba sing asigi counter allegation oina BC masada underground group amana lupa crore manga gi demand letter pirak palaide selfam adugi demand leibana mabu loktho u haina maral mayam pishin bani haina center da BC na thangat amle University asigi sports department ki additional director ki office mai thakiba aduna hauzik laidiba university ki issue asi mahiroi amadi oza sing ki issue oina center na udre haike issue asi loshnana ba akanba mong da takshile hauzik laidiba phiba masigi oina ISRD ministry ki mihut yaungna high level committee ama semlaga VC ki mathakta inquiry sathahanba inquiry manung da VC bu thabak charge pi daba amadi administrative amadi academic atmosphere resume taunaba in charge amada thau puhan bana fagani wafam masida mairoi singi career gi damak khalaga khongjang changshliba singna yabiu haina appeal tawke BCC की फतबा वजाना साद्रना हाइरिबा माना तौरी हाइबदुदम ओइरगदी फबा BC द जो शेखर लेरमियबा अंडरग्राउंड ग्रुप अमा खंगना पा करोड़ मंगा पीगदमने ना हाइरमबा हुजि लांगलाइबा पोसि अंडरग्राउंड ग्रुप अमा नलपा करोड़ मंगा पीगदमने डिमांड तौबदुगा इशू सिगा BC की साइड की दिमदु की प्रेशर न मरी लेनबने ना सेंटर द पाउ से पीरे मरमदि जे दो डिमांड लामनिना आइना पैसा पीदबे तौगोर मानेना सेंटर न सो सोम लौरिसे अंडरग्राउंड सिंग डिमांड तौरगा BC लौथोकदे राइबे पोर्ट अम खितन कॉम्प्लेक्स होये document adugi kanu demand letter go ingon su copy leibane adu madu yam kanna madu gum mayam du puthong na tabida yaraga di khar thuna settle tawnu baina tawni claim in counter claim le BC phatre lokto haibu gi voice kata BC de gi letter di BC de gi ingon da tu ingon da si ingon da mui mayam sangna ibu tan de gi se demand letter la lo group sina ingon PDC ni haibu gi port ama mana masi puthoga adu da ne ba kitang matam sangi se अनिमक क्लेम तौना बा हाइतारे अदब एनीवे कोई गवर्नमेंट नि साइड तगी हम कन्ना कोई अकन मसिटी इरे अकन बगवा हाइरे हानदेसु हाइरगा लाई मसे कोई मरु इना कोई द ख्वाइदगी मरु वरसे एकेडमिक एटमॉस्फेयर छात्र सिंगी पुंसी कन बदुनी एकेडमिक एटमॉस्फेयर लेहन बदुनी हयेंगमक इसा सलगा आदा उन्नरगा करिनो सोल्यूशन अमा आई तौननबा दमाइना होनगे दमाइ थंगे Ministry of External Affairs na boundary pillar ki matangda Manipur lenga kayana kre phongdorakliba adu handak sahida sathakiba survey da yumpham oigani haina hanagi chief minister Okram Ibobi na phongdokre Imphal West District Congress Committee na Sinduna Changangai Community Hall da pangthokiba Indo-Myanmar border gi Manipur gi saruk hongdokpagi mayukta chathaba protest rally da wafamasi phongdokhibani thoramadu da hanagi deputy chief minister Gai Khangam MLA AK Mirabai K Ranjit KS Joy Kishan TS Lokeshwar Okram Henry MD Nasir amadi Congress ki luchingba singsu saruk yake o Ibobi na makhatana hauzik lairiba border pillar sigi matangda Manipur gi BJP MLA singna center gi BJP da chatuna naungna survey tawna ba takshin phamthoi Congress na su mateng pangna ba thorang tawduna lei border kaknatana center gi BJP na act is policy gi mingda Manipur University amadi RIMS muthatna ba syllabus si laibak thibani haike opposition ni haina government sida pangchai saining bai wana te Dr. Manmohan Singh Masaji laga university convocation da man lapthok pane ba Manipur university hai center ki wairani machi asang ba khasa puna ma Bharat sarkar na purne lapthok pane ba Congress ne sumaina semgat lambas sar mayam che hujik kanano hainari che ba moi ki NDA government hek lakpa BJP ne lusing ba sarkar si lakpadagi look is hairam che मोइना एक इसये वाइस चांसलर ने थाजलगा अखोइना सेमगलंबसे लोइना यैखाइना थुगाइना बहुजिक तौरिएबा वजा कम्युनिटी पुनमंगना याद्रबा छात्र पुनमंगना याद्रबा हाई स्कूल लमगी हेड मास्टर अमा सिंदोकपगुमबनेबा सिदा बीजेपी ना सिरामने लून खल्लिजिबो करंब करी लेबनो बमनुंदा कांग्रेस पार्टी ना हाना सही तरह मरी मंगा Manipur की सेवा तौजरिंग दसु पिलर होंगतो होंगजिन तौरिबसे मसी सुया यारोय मसी की तंगदांगबा अमा असेंगबा अमा खंगद्रि फावबा हौजिक बॉर्डर द खारिबा फेंसिंग योट न खारिबसे मसी लेफन बियु हाइदना मतमदुदगी
हौना लेफन लेबनी मणिपुर से मई चाक्ट्रिङैदा मसी अमोन रिसर्वे तौहनबियु डिमार्केशन तौबियु मदैदा अखोई याउजगे हाइबनते अखोई याहोंद्रगसु लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की मिहुतसिंग अदुदगी लोकल रेसिडेंट्स मदल लैबा मयाम स्टेट की स्टेक होल्डरसिंग मयाम याहोंलगा तौबद करी अकाइब लै ngarang Tamenglong district headquarter manakta chingning khaibada angang yauna mioi tare sikiba amade angang ani thiba khangdana leirakiba adu ngasi su phangdre mafam aduda Manipur State Disaster Management Authority team gi vice chairman adim pamai amade state disaster response force na changshinduna mafam aduda mangkiba angang ani adu thiba gi tabak chathare thokiba thawdo adugi matangda adim pamai na nungai taba phungdokpaga loinana maki maikaida gi pangba yaba mateng pangani haike इबा खंगदबा अंगांग अनि सिगी थीनिंगा के दमकता डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की साइट की ना SDRF अखोई उसेंदना गाड़ी यौसेंदना अयुक्त की ना अखोई थीबा हुमती थबक चथबा हौरे मखोई सिंगसी फंगद्री फावबा अंगांग सिंगसी फंगद्री फावबा अखोई मखा ताना थीबा हुमगी थबक से चथखिगनी अदुगा मसीसी थोहलिबसी natural calamity oina thohanmani adubu masisi ekhoina awareness ama leiraga kamhai tawraga yumsa kaisa si kamhai tawraga ekhoi si safety oigani haibasi awareness yamna thuna disaster management authority rom legina pai khatrabadi hen tholakpagi yabagi hibam chulai Tamenglong Ward number 3 gi New Kanan Bank ta chingning khaibadagi thiba khangdana leiriba angang ani naha chamarom sijinaduna hoji thiba gi thabak chathare tha mapan khakta ngairiba Rizangwang amasung chahi manga khakta ngairiba Maihon Liu gi laibak tamba ngamdre makoi gi apokpi mama lanthai lun kamaisu sokpadagi district hospital Tamenglong da layang laba matung makha tana layang nanaba ngasi nungthil Imphal da purkhe Jairak sida BJP Manipur Pradesh ki Vice President ki khonbongna luchingba mihut kangbu amana Naigalong New Canal amasung New Salem gi chingning khai ki mafam sing yengsin khre khongchada du da BJP State Secretary Tamenglong in charge Manibabu Sharma Tamenglong District ki President Daniel Malangmai Secretary Joshua Dangmai su sarukya ke awawa taraba imung manungda wari sabaga loinana mateng pangkhe Tamenglong District ta nong kana subadagi chingning khai duna mioi tare sikiba ani mafam khangdana lairiba thodok Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullah na thamoi sokna awaba phongdokre lehori ba imung manungna sena khainabagi awamai chak khangba ngambagi thongna mapu mana pinabiba oirosanu lekhidaba singi thawaina ingna chikna leiba oirosanu hairi Tamenglong ki thodok United People's Front Manipur na awaba phongdokre Chief Minister N Biren na khungang chasi mission gi awangba thaki mifam ama pangthoktuna review tokre Cabinet Hall da pangthokiba mifam aduda mission asigi in charge oiriba Additional Chief Secretary Shuel Akhtar na progress PowerPoint presentation PK DC Singh Nodal Officer amasung atai official Singh dagi problem amadi suggestion Singh taraba matung Chief Minister N Biren na pangthoktana leiriba case Singh masing hantha hanaba official Singh da khangan khe Khungang chasi camp Singh da sijinana ba henba fund Singh DC Singh da thadaragani haike India ki Prime Minister Narendra Modi na ngasi video conference ki khutangda India ki tongan ba state singi mai pakpa self help group singa wari sanabagi thoram Mahila Morcha BJP Manipur State Unit na su sinduna BJP Manipur Pradesh ki office te yangan kre thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki president su Oiriba MP KS Bhavananda amadi BJP ki thaupuba kya su saruk kya ke Socially amadi economically backward oiba nupi singbu Narendra Modi na luchingba sasan ama Bharata lakpadagi ngasidi nupi singda sakti piduna makhoi gi sel thungi phibam phagat hale haibadu ngasi pangthokliba thoram masina mayek sengna takle haina BJP Mahila Morcha gi National Vice President Sarda Devi na phongdukhe thoram masi Thawal district ki oina su BJP Khangabok mandal na sinduna Khangabok to leiba Sorojini oil palm da party ki miyo kya na saruk yaduna pangthokhe Prime Minister Narendra Modi na tongan ba self help group singa video conference ki khutangda wari sana ki badu yengminakhe thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki hanagi Vice President TS Jadumani amade Mahila Morcha gi nupi karmi kya su saruk yakhe Manipur Public Service Commission na lawkiba combined civil service examination da asoiba aranba kaya leire haina
aspirant candidates singna court ta wakat khiba adu August ki tang 19 da rai lamthok la yabagi thajaba leiri haina hiramasi matang da sem khiba je sina pawmi singna phongdu khre Manipur Press Club ta pangthok khiba paw gi mifam adu da ko convener Kaisham Kishan na exam adugi matang da lai khiba chingnaba sing phongdu pagal loinana aspirant candidates singna court ta wakat khiba adugi mahai phanglagani haibagi thajaba leiri haike examiner की signature यावदबा answer script मयाम अमसु थेंगनै supervisor की signature यावदबजे around 6000 मुक के answer script से inquiry committee report to दगी कोई उब फंगले याम नंगकपदी answer script खरदा invigilator की signature शुन्याव यावदना mark पीबा मयुमदा इरिबरा कदाइदा इरिबनो हाइबसी अखोजु सममना पोकले inquiry report submit तोरकपगी मतुंगिना honorable high court की justice नोबिनना केस असिगी final disposal 7 of August 2018 दा कोई verdict amadi phangba ngamlagani Manipur University ki wathok loisnana ba pandam da local surrounding people of Manipur University na sinduna tha sigi tang tara manga da kakwa da khana nei na ba mifam pangthokani haina Manipur Press Club ta paw gi mifam pangthokre saruk yakiba ko convener T Nandona pangthokadori ba khana nei na ba mifam asi waroshin purakpa ngamna bani yetna na ba natte stakeholder kudimak saruk yana ba hijackre haike लालिबा तांग तरा ग मंगा कवा कम्युनिटी हॉल सिदा पब्लिक डायलॉग अमा सिन्नना सेम साजे सिविल सोसाइटी सिंगी म्यूजिक लापिना बातोन तौजगरे मुताम सुं मुसु अमदि मुसा अमदि कॉलेज के अमक्तागी म्यूट थाबिरगा हाइबा डिस्कशन लदुदा खनमिनसिना बातोन तौजगरे फॉर्मर बीसी ओइबसिंग अदुसु बन बातोन हाइजगरे अदुगा मुक हौजी बीसी ओइरिबा असिदसु मागी मथक्ता थामिबा एलिगेशन मयाम सिंग असि सेंगदोपिनराबा अमदि मा मसाम लाफंग नमद्रगसु मागी मोहसिन बादि बाजिरिति मा थाबिरगा रोसलम पुरनबि तंजादो लौमिना चाबिगी वखम जिमा खै थमजबनि एमबीबु नुक्सिबिबा छात्रगी पुनसिबु कन्वीनिंगबा इरमदमसि लेइबा मि खुदिमंगना एमयू कन्ननबगी दमदा सेशन पीबीयू All India Youth Federation Manipur State Council na sinduna border dispute with Myanmar haibasida nongmagi oiba public discourse sama ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoramaduda veteran politician O Joy Freedom gi former editor RK Ranendra Jet Imphal Free Press ki editor Pradeep Phanjobam UCM gi Information and Publicity Secretary BM Yaima Sahana maru oiba misingona saruk yake AIYF Manipur State Council gi President M Somorjitna चटकीब चाही मार्च अमसुंग अप्रैल थादा सर्वे ऑफ इंडिया अमसुंग म्यांमार अथॉरिटी अनिना पुन्ना तौमिनखिबा सर्वे अदु भारत लेंगाकना रिव्यू तोहनगदबने स्टेट लेंगाकना हौजिक ngomkhai lam mangbagi wathokta chumba amadi lofam thokpa phirep logdabane political parties singita natana civil society organization singi apunba mifam phambaga loinana bharat lengakna kwatha khunauda Myanmar na kilometer ahumlom henjinna border pillar yungsilakli ba asi handokhina ba khangadabani haike 47 da United Kingdom ge makhuta ge ning tang matung da 1949 da major agreement matung adi matung October da akoi pura ning tam se mang ha 1953 March da Cabo Verde yo thong myam pura mang khang bi le loi loi na asu ma tan da kaya da thingkhang kaya da Manipur amadi Manipur praja singbo Bharat Sarkar na thawai usitana thambi ba mi asima mathi phong ko se handa kasina awai bunate tungdusu lakhibe loina asikon ba thodu ase matung damman na thorok na bai na on le federation council na mari na authority amadi Manipur praja gi apamba gi matung ina koi organization asina makhata na struggle Socialist Student Union of Manipur na tongan ba demand sing taksiladuna sangsilagi ba khongjangi manung chana ngasi numidang Manipur gi mpham kayada paksanna mairagi khongsa chatkhre Manipur gi lam Myanmar da pithokpa yaroi yalomi kanana ba bill puthokringai da miyam da khangalu weightlifter Sanjita gi achumba YLPU amadi oza singi transfer posting miyam da khangalu haina davi tawre Brahmana lam khopsil lakpada Manipur amadi India government na tuminna lesin batan natana Saya nabalaiti haina fungluk kibu wafam yaning de hairi mairagi relia se Imphal East West Bisnupur amadi Thawal gi mafam kaya da chatke sangchiliba khongjanga sida pam da thodok thokta ba police na mafam kaya da section tharang lokhatke Bisnupur district ki oina ngai khong khulen ngai king sifai Joypur kunau
Moirangi Thamna Pokpigi Mafam Kayada Maira Pabi Amadi Lanai Lup Kayana Mairagi Khongchat Chatke Popam Amadi SSUM gi Lamjing Makhada ngasi numidang Waithok Phunal da Waithok Phunal Maring Women Association Sinduna Mairagi Khongchat Amazat Kre All Manipur Working Journalists Union Amjuna Chahi Asigi Haukiba Mars Thada Pangthokiba Nipalak Suba Journalist Sports Meet 2018 da Makok Mathang Takraba Paumi Singda Selgi Mana Yenthokpagi Thoram Hayeng Nungthil Pung Mari Taba Matamda Manipur Press Club ta Pangthoklagani Thoram asida Salai Holdings Private Limited ki Chairman Narengbam Samarjit Singhana Athoiba Mithunglen Amjugi President in charge ke Saros Kumar Sarmana Thoram Mapu Amadi Arun Enterprises ke Proprietor Arun Thangjam Loinana Amjugi Advisor Ahumna Athoiba Lengbirakpa Sing Oina Saruk Yagani Thoram asida Amjugi Member Sing Thoidok Hendokna Makok Mathang Takraba Paumi Singda Khudingmakna Saruk Yabinaba Amjuna Khangalathle Hauzi Aten Babrem Talokjare Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ke season na loy krabadi adu di ma amu hana una panglaro asum tauna mango season na chat krabada adum haina Winkies mango swiss roll su adum panglaro khangedana Winkies mini swiss roll ambu laklaba pumnam slow motion adum oi punsibu Winkies am tadi piudana baba Quick zone gidi tatatis college di mamal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amum pirisi di tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre Break ki matung na mayam taram nokchare makha tawa pawda ki home amadi horticulture gi pothok singi store center amaga punba potha sangama androgi angtha anorokta horticulture minister J Sham Kumar ngasi hangdukre momagi makhada saba store center ga punba potha sangadu sangabagi thoramda momagi project director ke Devdatta Sharma su sarukia ke minister Sham Kumar na angtha anoroki mafam singda phangba pothok singadu matam kharada oirabasu liduna thamlaba matungda market ta puthokpada ngasigi store center asina achobu mateng piragani longmi singi damak saukhatnaba khonagani haike tan bakanda okay puna bai fail oi ganai bagana kana hayeng ha bisa thamda ba kam to bakanda apa thabak to bodali bidu kuding da to ba wana mena ba bige samana ba adu na ba ta ko ngan ba sai sida ukli ba ta hai mai kai ni sini lagi pura mai mana sigi labi su sa ko labi su nung tha ya wa su nung adu kana na bu kana Tha sigi tang manga da Moirangi Oksong Bung Laikai dagi ibemhal kaubi chai humphunipan surabi nupi ama masamaki yumda mai saktuna sirambagi matangda semkiba je sina ibemhal gi misi da chenaba music ma ke srada thoram pangthok tungai mamangda puthok tuna matik saba cherak pigadabani haina dabi tawduna ngasi su wakan fam chatakre JSC convener Hemam Kiranjitna lagliba tang tara manga fawba wakan fam chathakani police na thajaba pikiba numit lagliba tang tara taruk fawba manungda miyapa puthok trabadi makal makha kayagi khongjang changshin gani haike Gynecological endoscopy gi matang da CME kam workshop program amang ase Nirmala Hotel da pangthokre tormadu da RIMS ki retired professor Dr. Shes Manglem amadi Anesthesiology RIMS ki Head of Department Professor Dr. L. Devana Chingba Miyosing Saruk Yake Mapalamdagi lakpa surgeon ahumna gynecological endoscopy matau karamna pangthokadagi haibagi matangda PowerPoint presentation piduna take RIMS ki Department of Gynecology ki Head Dr. L. Ranjitna workshop asina kana da kanaba pigadagi haibagi matangda wafum kaya phongduke RIMS की गाइनी डिपार्टमेंट हाना कीहोल सर्जरी से तौरगसु यामना मपुंग फाना तौदबा अदा कोई लेरिबा सीनियर डॉक्टर लोइना मक्सी
यामना खुलोइना तौबा ngamdaba khara natana keyhole surgery se yamna mapung phana taunanaba sigi skill ji develop taunaba ekoina India gi tongan mafam dagi keyhole surgery yamna maming chalaba experience yamna lairaba highly skilled personal moi hum khak tawrga ekoina department sida workshop am tawjabane hafta am sangna PG Satra department sida faculty mayam moi su sigi skill ji tamja hore loina na Manipur da lairo patient trauma kondasu keyhole surgery ki khudong cha base khoina free of cost pibiram banaba Sekmai dam sabana lomi singdai ising phangdabagi awaba mayoknari hairiba wafam aran bani ithai lokhong sengdoktabadagi ising phangdabani haina Posangam Jilla Parishad member Bobina Phongdukre mana makhatana dam asidagi tongan ba canal senduna tha asiki taretagi lekin thabi tingri na chingba khulda ising phangduna low suba hongnakre ising yarotriba khul singi khunja singna su khong sengdokpiu masida kanagumba miye khrana lana pau sandokpa laibak thibani makhata na satharak labadi aingi oiba thabak lawhatkani haike jingna nusibidana law ubige khalibe jinnaw farmer singna masigi ising se chanbidana tengthue haga lokhong je phajan tengi haga isai isai apamba ising de lawna hona biu MI department ki SOL jibanna Sekmai dam saba loidrabasu khunja singna ising pina ba haibadagi ising piba horiba sida kanagumba kharana department pu lana hona biganu ising thai thade haiba khunja singna khangi ising phangdriba mafam sing khong phumjinba yaubadagi phangdabani khong thinglaga ising lobasu tobiganu haike अखोई डिपार्टमेंट का साइन तौनकी हाइबा ची अदुसु अखोई ngasi बाउ तौनबा लेजगिदे अदुगी मथकता अखोई याम थमोई सेंगना रियली अखोई सुजोय सोइदना मखोन नुमि तरिन था मतम अखोई नुमि मरिन सु मतम अखोई इसिंग पिनानबा अंगम थाक द होनगी बन MSF की वाइस प्रेसिडेंट एन जुगेश्वर मिसिदा चेनबा मियो सिंग फागदबनी हाइबा दाबिदा माहिरो यमदि एन जुगेश्वर गी इमुंग मनुंगना चीफ मिनिस्टर उनाबा लाकपदा मणिपुर पुलिस ना नुपीलाल कॉम्प्लेक्स ममांगदा थत्तुना चंगन खिद्रे माइरोय सिंग अदुना मिसि असिदा चेनरिबा गाड़ी अमदि मियो सिंग फादुना आइनगी ओइबा चेराक पीगदबनी हाइबा खोलावग लोइनना संगसिलखिबा सिंगा पुलिस का मतम सांगना मुकनखे State Finance Commission 2018 Taramani Suba Finance Commission amadi MGNREGS ki makhada Phumlo Gram Panchayat ki manungda Saba Culvert ahum Kaitel Sang ama waiting set amadi ugi thong ngasi Pradhan Maishnam Manikchana miyamda khushinakre Pradhan Mantri Ujwala scheme ki makhada ahum suba phase ki oina beneficiary singda su gyas yenthoke Scott Company gi branch kam workshop ama kakwa naurem lekai makhada Works Minister TS Biswajit na hangdokre tharamatu da MNI Construction Equipment Authorized Dealer Scott ki member sing Scott Company gi awang nongpo ki oina mahut siliba Joti Bura su sarukya ke Minister TS Biswajit na lambi semba matamda quality maintain tawba tangai phade masida anoba khuchuklai singi mateng changi Scott Company gi authorized oiba dealer ama hang basina thabak phangdriba naha singda thabak piba ngamlagani haike ची अखोगी क्वालिटी दा कॉन्शियस ओरे अदुना अखोई ngasi लरिबा MNI कंस्ट्रक्शन अखोगी इक्विपमेंट सिना अखोगी ऑथराइज्ड डीलर ओइन स्कॉट कंपनी गी ब्रांच मा हांगदोपिरगा वर्कशॉप थंबीबा हाइबसी अखोगी लरिबा स्कॉट नतना अतोप अतोप कंपनी मयाम मगी लरिबा तंगाई फदना अखोई सेमबनगी अदुगा मसाकी ओइबा पोट खुनमक स्टेदे अवेलेबल ओइने हाइबसी अखोगी मणिपुर की ओइना लायो फबनी सो मेनी अखोगी लरिबा youth sing अखोगी मागी चानबदा अखोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट तौगनी not only this अखोगी वर्कशॉप मा हांग पमतम दसु मस्ते पिगदब एम्प्लॉयमेंट से पार्टली अखोगी स्टेट ना लौरिबा डिसिजन्स दा अखोना एनकरेजमेंट तौबा दु सपोर्ट तौबिबनी हाइना अखोई लौजरगा हंदक बोर्ड न लौबा क्लास 10 एग्जाम दा मरिसबा पोजीशन ताकिबा कैथलिक स्कूल कांचीपुर गी महिरोय अर्चना हिजमना फंकिबा मार्क अदु मार्क निपान वालमले हारि देसांगी ऑफिस ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा लुब असिगी सेक्रेटरी जनरल सिटल ओइनामना माइरोय असिगी फंगफम थोकपा मार्क असे मार्की से रीइवैल्यूएशन अप्लाई तब मतमदा चोंगथोरकपनि हिरम असिगी मतंगदा बोर्ड ता वाकलुबदा हेड एग्जामिनर सिंगदा हंगबियु हाइना लेथोकतुना लेरे
हंदकी एग्जाम की फोल अदुदा मरीसुबा पोजीशन तारिबा अमदी अहानबा पोजीशन गा खेतनारिबा मार्क असी सुबनगी मार्क मरी खक्तने करिगुम्बा हेना फंगफम थोकपा मार्क असी हापसिलगदी लाउथोखिबा पोजीशन दा अहोंगबा सोइदना लेगनी केस असी खक्त नतना बोर्ड की एग्जाम कंडक्ट अमदी आंसर इवैल्यूएशन दा असोइबा अरानबा यावबगी ममी तारी हिरम सिदा गवर्नमेंट ना मियेंग संगबियु हाइरे ngасagi phasiga asna hijam phor tar ba ngang siga ma khine ji mari khakte ne bo adu magni pan do phanga ga di asna hijam si ma to por rek tu ne bo government na thu matam da mieng sangbi do na ngasagi asna hijam gi magni pan phanga do watli hari ba magni pan si kari kuma phangam tho ga di athu matam da magi magni pan si piraga magi phom to ko mak to la phok piro kari kuma phangam thokti lali haragana magi lali habadu gi matik saba praman miyam khangna mayam da sengdok piu habadu ma thamjari sigi matang sita kogi paliba government na athu matam da miyeng changaga mayam gi wakhanda thajada ba amadi chingna ba bot da phawri basi masi kongna ba athu matam da miyeng changbiu habadu ma thamjari ख्वाइरमन कैथल अमदी मसिगी अकोइबगी लंबीगी मताइदा पोफम फमलिबा सिंगी टाउन बेंडिंग कमिटी सेमदुना मफम साबा पोट जोन फमपीद्रिबा फावबा अदुमक मखा ताना लंबीगी मताइदा पोट जोन बा हाइना ngasi पांगथोखिबा स्ट्रीट वेंडर सिंगी अपुनबा मिफमना वारिबना क्रे रोड साइड वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन सिंधुना जेम हॉल दा पांगथोखिबा मिफम अदुदा मणिपुर कैथल फंबी अपुनबा लोब मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन ऑल मणिपुर नुपी मरुकी लुचिंगबा सिंग यावना पोफम फंबी लिसिंग अहुम रोमना सरुकिया के एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के एस तमाना बाजार मनुंगदा चिल्लिबसे स्ट्रीट बैनर खक्ता नते लंबी मताइदा मवोंग चुमदना गाड़ी खामजिनबनने मणिपुर गवर्नमेंट ना इंसोल्यूशन तरा मरेगी स्ट्रीट बैनर एक की मतुंग इना सेमखिबा इंसोल्यूशन तरा तरुकी स्ट्रीट बैनर की रूल नाथैरगा थमले अमसुंग सुप्रीम कोर्ट ना ताकिबा राय इंदना लेरे इमा कथेल अहोंगी मथक्ता हांगलिबा मफम सिंग स्ट्रीट बैनर सिंगी बैनिंग जोन ओइना लाउथोकदबनी हाइखे अथु मतम द मणिपुर गवर्नमेंट ना स्ट्रीट वेंडर सिंगे सर्वे अमा तौरगा आई कार्ड हाइबदि एकोगे सक्ताक सिंग पिबियु हाइबसिमा कैथेल गे लाइसेंस पाइ इमाइबल सिंगसिगा पाइबा कांगबु सिंगसिगा नाग लेतना खनाबा कोनाबा पुलिस का तौरिबा मैम सिंगसे टाउन बेंडिंग कमिटी अमा सेमगदि मसी याम तुना एकोय मैम प्रॉब्लम्स मैम सिंगे सॉल्यूशन तौबा ngamgani एकोय सरकारना लेरिबा होजि होजि के एग्जिस्टिंग थोइबा स्ट्रीट वेंडर्स मैम सिंगसिगे नेना ताना कोगे कैथेल गे मतकी अहुंगी हांग बसिदबु फमनगेरा टेम्पररी मार्केट तबु एडजस्ट तौगेरा नत्रगा तो कराई कराई दनो एकोगे बेंडिंग जोन ने हाइदना डिक्लेयर तौदरी बावबदी हाइरिबा स्ट्रीट वेंडर सिंगे डिस्टर्ब तौबिगनु हाइबा वारेप सिंगे चिंगे कोइ लौजरी थासगी तरा मसुंग तरा मथोगी लोनबा अहिंग नोंयाइदा चुखिबा अकनबा नोंगना तमेंगलोंगी फालोंग खुंदसु अमांगा ताथोखरे हाइरि खुलगी चेयरमैन लांगरिंग रुई पामैना अखोगी मिहुत्ता अकनबा नोंग अदुना मफम कयादा चिंगनिंग खाइरे तमेंगलोंग भालोकी रामखुल तारगा चटपा अतेनबा लंबी अमांग अता ठोखरे आदाई खोंग मथक्ता साबा कलवट काइरे मसिना गाड़ी सिंग चतोक चछिन याद्रे हाइरि गोविंदजी टेम्पल की अकोइबदा चीफ मिनिस्टर ना ग्रीन कार्पेट कटपिरपगिदमक ज्ञान वैष्णव समाज ना नुंगाइबा फोंदोखरे समाज की जनरल सेक्रेटरी एस अमुना टेम्पल असिदा लाई खुरुंबा लाकपदा असंगबा कार्पेट थाबिरबनिना नुंगाइरगनी मखा तानसु चीफ मिनिस्टर ना मियेंग संगबिदुना अतै सेमगत सागतपदसु मियेंग संगबियु हाइखे चीफ मिनिस्टर ना सिदैदा ग्रीन गे प्लेट मा असिदा थारिबा गोविंदगे अकोइबा मनी मंदिर गे अकोइबा जी थारिसी अकोइ मयाम ग्वान वैष्णव समाज ना थागतरी मासे तौबिमन खंबा अमसुंग ईश्वर गे मरमदा यामना थवा यावना तौबिबगिदमक हन्ना हन्ना थागतरी मितै मयेक अचुंबा चना हलु हाइदुना मितै मयेक रिसर्च सेंटर मालोमना सिंधुना मालोम अवांगदा लेबा इबुदौ पाखंग संगलेंदा वाकन फम चटखरे सेंटर असिगी सेक्रेटरी एल देवेना मितै मयेक थिगनबगी दमक सेंटर असि डिपार्टमेंट की थाकता लेनबा मणिपुर लेंगाकना अयाबा पीखरबनी अदुबु अयाबा अदुगी वांगमदा डिपार्टमेंट अमा लिंखलगा मितै मयेक पाबा हैतबा डायरेक्टर अमना पुहनबदगी मितै मयेक अचुंबा चटनबा ngamdre हाइखे बेंगोली मयेक इरंबा लाइरिंग मयाम अमा मितै मयेक वोनथोगा ताकपि तंबिबगी थबक ओइना चथरगा लाइरे अदुना स्पेलिंग दा खरबोंदा यामना असोइबा लाइरपा असिगुम मयाम असि कोनबगीदमक्ता अखोई कंपिटेंट अथॉरिटी ने हाइदना गवर्नमेंट रिकमेंड तौबिखरबा मितै मेक रिसर्च सेंटर हाइरिबा मालूम नंबर 1 दा लेरिबा अथॉरिटी असिदा अखोई प्रमोट तौबिरगा लैंग्वेज डिपार्टमेंट असि सिनबियु हाइबा महाराज बेगचंद्रगी मतमदगी लेरक्लबा नुपी पलादा इबुदौ पाखंग बा फंबालदा खामेन चटपी लेंगान इनिंग थौले सेंबा सना जावबना खुसिनखरे
Sana konungda pangthokpa thoram amada leisemba sana zawna hariba khamen chatpi lengan ase atinupi palada yanba yade hariba pala ase ningthaugi leimarena luchingduna semkhibani masina Gobindada pangthokpa kumhaida hariba nupi pala asina sakkani haike Ngarang numidang wairam kunmanga suba Assam Rifles samade Churachandpur District Police ki apunba kangbu amana gangpi mual khundagi pautin mang Swantak sahi yangkai kauba mi amadagi magazine ama yauna 9mm gi pistol ama amadi mobile phone ani fagale hari hariba mi si kulai paiba underground group singda nongmai yonbagi thabak tawba mi ni hari Chandel amadi Technopol District ta Gram Swaraj Abhiyan gi makhada sangshiliba vaccination gi thabak mission Indradhanus yauna Pak sana sangshilagani haina National Health Mission gi State Mission Director Nongmai Them Bondana na phongdokre State Mission Director gi office ta pangthokpa pawgi mifam amada Chandel amasung Technopol gi lamda khara sothana leidiba Chandel gi khungang nipan Technopol gi ahumda ehenba mieng changani July 13 ta vaccination gi ahanba round August 13 da ani suba amade September 10 da ahum suba round pangthoklagani hari The Gram Swaraj Abhiyan CD only 11 villages out of Chandel and Technopol district, Arswal Chandel district. Still covered but because of the importance of immunization, akoina husiki non-extended Gram Swaraj Abhiyan di makhada leba village sing kudi maksalo ina cover tawre. So the total number of villages to be covered is 11 for extended Gram Swaraj Abhiyan and non-extended Gram Swaraj Abhiyan dana 425 number of villages. But for Chandel and Technopol together. Masida akoina target tawdori basi hana routine immunization gi da due leba angang sing miron ba mama sing plus drop out Labor Singh, both Miron B. Amadi, Angang Singhi, at 0 to 2 years for children and pregnant ladies. These are our target population. M2 kamasung MGO gi je sina Manipur Sarkar gi karmachari singda tare suba pe chana lu haina sangshilakpa khongjang asiga thana nimit chama tarahum doini sukre khongjang asibu sawgaladuna moirang khomda leiba DIPR gi staff singa department asigi complex manungda wakan from phomkre khongjang asida saruk yakiba employee amana Manipur government ki employee singna tare suba pe chana halu haina taliba dabi maram chai masida sarkar na divide and rule sanaduna government ki employee singbo hanthana yengba manba thawong tobiganu haike Document yaukhraba ana sarkar pairabadi akwana sarkar pairabadi 7 pesi Manipura yamna thuna pigani haibagi thajaba pigraba matungda hojik ji sina Numit sama ga traum do ni khongjang sangsalo boda thosabidaba arji aduga M jogi mioi singbu phani na ko tantana ba sigma mayam asi koi penjade akoi pifam thokpa akoi sarkar gi employee moina ejiri bisi pifam thokpa hak adu pibi haijabadani ko haijiri M Suamasung kadana satharakliba drug lana sijinabagi mayokta lepa academic campaign ngasi Imphal East ki manung chana leiba poiro khongjil high school da pangthukre Thoromaduda school gi headmaster TS Nongthol Kadagi president in charge Hizam Priyo Kumar Susarukia ke Kadagi secretary organization Mayangbam Budina resource person oike Hauzi amukan na ten babrem tong lokjare Winkies mini Swiss roll lambu lak laba pum nama slow motion adum oil punsibu Winkies am tadi piudana Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu June thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi banumiti lakliba July gi tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Nati chat lagi ba please ay chat lagi ba election gi matam lokrabadi adu duma amu unaw phangaro asum tawna mango season na chat khabada adum haina Winkies mango Swiss rolls adum hanglaro khangedana break ki matung mayam amukan na taram nokchare makata wa pawda
कांगपोकपी की साइकिल केंद्र की मनुंग चनबा फाइ पीजांग खुलदगी ममा मसा जिल तुरेल दा इराक नखिबा अदु अमगी असिबा हक्सांग फंगरे अमना थीबा खंगरे लेखिद्रबी नुपी अदुदी चाली मया सही कुंट्रानी थोई मपुरोइबा मन बहादुर अमसुंग सही मापन खक्ता ngairiba macha nupi monica kharkani tha asigi taragi nungthil mama macha turel da phi suringai da macha nupi turel da nanthakibadagi mama na kannaba chongthakibada maksu turel da irak nakhibani ngasi चाली मयागी असिबा हक्सांग साइकिल दगी फंखिबने जस्टिस नोंथोंबम सूर्यमणि सिंहगी निंगसिंग कुमोन का मरी लेनना लायेकपा सांगदमनबा खागेमपली पनखादा लेबा लेखिद्रबा जस्टिस की युमदा ग्रुप अहुम थोकना ngarangdagi pangthorkiba competition gi ngasi group B gi kanglupta mahiroi chani henbana sarugyaki pangthokiba layekpa सांगदमनबा aduda St George School gi mahiroi Douglas lamba mayumna ahanba position केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 लमफेल की महिरोई जुलियाना थुजिंगजमना अनिस्ब पोजीशन अमदी स्कूल सिमक की खुशी अहिबमना अहुमस्ब पोजीशन ताख्रे नोंगपोक निंगथौ यूथ एसोसिएशन अमदी यारिपोक टॉप चिंगथाना कोनबा मफमदा लेरिबा टॉप चिंगथा खुनौ प्राइमरी स्कूल की महिरोई सिंगबु पुनिंग थौगतप ओइना ngasi एक्सरसाइज बुक सिंग महिरोई सिंगदा येंथोख्रे अंड्रो केंद्र के एमएलए शु ओरिबा मिनिस्टर श्याम कुमार ना महाकी केंद्र द लेरिबा गवर्नमेंट स्कूल सिंगबु साखोट हनना होनरिबा सिगुमना मियामना सु गवर्नमेंट की स्कूल सिंगी फिवम फगतना बापुन्ना होना मिनसी हाइना क्लब के सेक्रेटरी एस इंद्रजित ना फोंदोखे नोने डिस्ट्रिक्ट की मफम सिंगदा अकनबा नोंग चुबना मरम ओइदुना लौफम कया इसिंग थुमजिनख्रे मसीना लौमी कया अवाबा मायुकनरे अथुबा मतमदा सरकार ना मियेंग चंगबिदुना लौमी सिंगी मतेंग पांगबियु हाइना लमदमदोंगी लौमी कयाना फोंदोकनरक्ले ngarang July tang ta ma thoi degi nong kan na ta degi lau se ising na pampen amasung lau ling bagi ai lau se loi na mangan kare ado haudik phau ising si tadri lau se pan bazar roi ado na srakan na teng wi bazar ba makai si thu na review haudik sarabagi pau lobirase सानबगी पाउदा तरुक सुबह टीएस श्याम कुमार इन्विटेशन कैश प्राइज फुटबॉल टूर्नामेंट के मपू LLP के ओइख्रे ऑल पोइरो खोंजिल यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना अंड्रोगी थंबालनु स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता टीम तरा मरीना सरुक यादुना सतरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानकिबा फाइनल मैच ता LLP के ना अपुको एबु गोल तरेत तरुकता माइथिबा पिदुना विनर ओइखिबने टूर्नामेंट असी लोइसनबगी थौरमदा फॉरेस्ट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार MLA L रामेश्वर अमदी जिला परिषद मेंबर अमसुंग प्रधान सिंहसु सरुक याखे क्रोशिया की उमाक्ता जून कुनिपानदगी कुनमापन फाउबा वर्ल्ड कराटे फेडरेशन सिंबा WKF सर्टिफाइड कुंबिते एंड कटा केस एग्जाम दा मणिपुर की मुटुम बंकिम अमसुंग सोइबम बिंदेश्वरी चनु माई पाकले हरी एग्जामिनेशन से माई पाकपा बिंदेश्वरी चनु ना इंडिया की अहानबा कोच ओइरे लोइनना मखोय अनीना अवांग नोंपोकी ओइनसु अहानबनी हरी मखोय अनीना एग्जाम असी पास तरुकपदा कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमदी मणिपुर एमेचर कराटे एसोसिएशन ना नुंगाइबा फोंदोख्रे श्रीनगर दा जुलाई 19 पांथोगदरिबा फेडरेशन कप जितकुने दो चैंपियनशिप ता मणिपुर की महु सिंधुना सरुक यागदबा सानरोय अमसुंग ऑफिशियल सिंग असी इम्फाल थादोख्रे सानरोय पुन्ना कुंट्रा मरी अमसुंग ऑफिशियल मरी की टीम अदु वांगखेम केंद्र की MLA के मेघचंद्रना माई पाकनना याइफा पाउजेल पीबगा लोइनना लमथाखे डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिस तमेंगलोंग सिंधुना सही तरा तरेत मखागी नुपा मसागी फुटबॉल सही तरा मरी मखागी स्विमिंग सही तरा मरी मखा अमसुंग सही तरा तरेत की नुपा मसा अमसुंग नुपी मसा सिंगी स्विमिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल ट्रायल सिलेक्शन अमा जुलाई 15 दगी 16 फाउबा लोअर ग्राउंड दा तमेंगलोंग दा पांथोकलगनी सरुक यानिंगबा माइरोय सिंगना एंट्री फॉर्म डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिस तमेंगलोंग दगी लौबा यागनी हाइरी ब्राजील दा सथरिबा तरेत सुबा वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप ता इंडिया की महूत सिंधुना सरुक यारिबा थांगवेबन काब्राबम लेकाइदगी वांखैराकपम निंगथिबिना माई पाक्तुना लेबागसिगी मिंगचत पुरकनबा यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन ना याइफा पाउजेल पिरी इंडोनेशिया की जकार्ता दा जुलाई 13 दगी 19 फाउबा पांथोगदौरिबा एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ता इंडिया की नुपा मसा 93 अमसुंग नुपी मसा 5 सरुक यारे
टीम कोच ओइना नुपागी मंगा नुपी अमा मैनेजर अमा सरुक यारे टूर्नामेंट असिदा इंडिया की सिंधुना मणिपुर की एस डिंकू अमसुंग के मंजित सरुक यारे कोच ओइना एल रिमकी अमसुंग मैनेजर दा एस संजित शर्मा सरुक यारे टूर्नामेंट असिगिदमक इंडिया की कोचिंग जून 15 दगी जुलाई 13 फाउबा बेंगलोर दा पांगथोखरबने थोइदोक हेंडोकना तौबा ngambasinggi record thamnariba India Book of Record ki sahi asigi issue da phongnabagi Manipur gi mainam gate event ahum da sakhangli hari June amada pangthokiba mahaki event sing adudi minute amada S-tag push up yankhani thoi rom tauba ngamba minute amagi manungda muscle pull of taramapalak tauba ngamba amasung second 3.0 mangada shina mangada makut anina thauri meter nipan kaba ngambani hari Mark की एक्टिविटी सिंगसी मे कुनमंगादा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दा सबमिट तौखिबनी मैनम गीत थौबाल वांग मताबा मथक लेकाई दगिनी मार्क हौजिक नॉर्थ त्रिपुरा की पानी सागर द लेबा रीजनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की अहुम सुबा सेमेस्टर तमले जुलाई की तांग 13 दगी कुनमरी फाउबा इंडोनेशिया के जकार्ता दा पांगथोगदौरिबा एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की इंडिया की टीम खनबदा सानवे मसुंग ऑफिशियल ओइना स्टेट असदगी मियोय कया यावरकले मियोयसिंग अदुगी मनुंगदा मैनेजर ओइना संजीव शर्मा अमदी कोच ओइना एल रिंकी यावरे चैंपियनशिप असigi दमक जून की तांग 15 दगी जुलाई की तांग 13 फाउबा बेंगलोर दा कोचिंग कैंप अमसु पांगथोखरे हरि मखाताना सानबगी पाउ बयान थौजमदगी फंगबिगनी मणिपुरना युम्बु ओडिशाबु माइथिबा पीदुना अहानबा ओइना सबजुनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की विनर ओइरे टीम कोच शिवानंदना सही सिदा मणिपुरना सोइदना माइ पाक्तुना चैंपियनशिप की ट्रॉफी पुदुना मणिपुरदा सोइदना लाकनी हाइबगी मंगफाउनखरे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मियंग मखादा ओडिशा की कतकता थासिगी तांग अमदगी स्टेट कुनिथोइना ग्रुप 3 थोंना खाइदुतुना सथरखिबा सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ngasi loisankhre championship asigi ngasi sanakhiba roiba matchta manipurna odisha bu goal ani amada maithibu piduna championship asigi mapu oikhibani match asida mai pakhiba manipur gi goal ani adu el bebisa amadi ai selkina match ki taramanga suba amadi match ki apiba matam gi ahapa minute ahumda sankhibani match asida mai tikhiba odisha gi amatangarba goal aduna sumitra hembramna match ki 13 suba minute sankhi Manipur की टीम कोच एन शिवानंदना चैंपियनशिप असी माइ पाकपगी नुंगाइबा फोंदोकलदुना महंगना फोंदोरखिबदा कोच मोइना हलकी चैंपियन याम नुंगाइ ममांगी सही अनिदा अखोगी मणिपुर सब जूनियर सी रनर्स कप ताना लाखे अवतबु अइना आइबु ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना कोच मोइने पोइने तोगी 15 डेज का फंगबदु क्लाइमेटिक कंडीशन येंगागा नांगसिंगी स्किल अखोजे याव एबिलिटी दु मतुंग इनफॉर्मेशन सेम मतुंगदा confidence comes from systematic preparation. Success comes from hard work and smart. Our players in loan smart hoy. I am really online. Sangadi hanganu. Kiri sangadi hanganu. I will change the road. Hangli adamina. I the semi final gida. I still gida. I show you. Manipur the yaoga. Manipur in the pitching yaoga. Tunganga. Tungal gida. I go in now. Winner get trophy. Angalan Manipur broken. स्कूल तरानिथोइना सरुक यादुना ngasi खोमलंपा आर्टिफिशियल टब ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर इम्फाल ईस्ट सिंधुना सही 13 मखागी नुपामसागी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल सुबोट्रो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट हौख्रे हौदोपगी थौरमदा DYASO इम्फाल ईस्ट की वाई बोनी DYASO इम्फाल वेस्ट की NG मोर्टिलान अमदी अतै ऑफिशियल सिंगसु सरुक याखी टूर्नामेंट असिगी ngasi अहोबु निमित की सानखिबा मैच दा पोइरो खोंजिन हाई स्कूल ना ईगल हाई स्कूल नागाराम गोल अहुम अमदा माइथिबा पिखी मैच सिदा माइ पाखिबा पोइरो खोंजिल हाई स्कूल की गोल सिंग अदु प्रीतम अमदी अमुजाउना गोल अममम चनखी अतोपा गोल अदुना ईगल हाई स्कूल नागाराम की सानरोय ngasango ऑन गोल ओइना सनखिबनी मैच सिदा माइथिखिबा ईगल हाई स्कूल नागाराम की मतंगारबा गोल अदुना निंगसोमवारना सनखिबनी अनिसुबा मैच की सानखिबदा ब्राइट कैरियर एकेडमी लमलाइना टेक केयर पब्लिक स्कूल तरेट खुलबु गोल अहुम अमदा माइथिबा पिखरे ब्राइट कैरियर एकेडमी लमलाई की गोल सिंग अदु पारेस डेनियल अमदी
Abosana Sanki. Mersa sita maiti kiba take care public school taret khungi amatangar ba goladu and bothena sankibani ahum suba merski sanakibada Goodwill Christian High School Yangang Popina Epros Higher Secondary School khabai subu gol taruk anida maiti ba pikre mersa sita mai pakiba Goodwill Christian High School Yangang Popiki gol singadu e apauna gol ahum e amarjit na gol ani amadi PIC Rajuna gol amachanduna mersa si mai pakibani mersa sita maiti kiba Epros Higher Secondary School khabai sigi golani duna Adim Sahana Sanki All Manipur Football Association na sinduna tha sigi tang tara dagi district taruk na group ani thongna khairotuna Khumalampak Artificial Turf Ground da sathariba Kunithoi suba Sub-Junior Boys Inter-District Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta District Sports Association Bisnupur amadi District Sports Association Chandel goal ani chanaduna draw satkre District Sports Association Bisnupur gi goal ani du MD Sakirna Sanki District Sports Association Chandel gi goal ani aduna TS Thompson Sungnem Bungdamna Sankibani Tournament asigi ani suba match ki sanakibada District Sports Association Sorsan Puruna District Sports Association Kakching Bugol Taret Marida Mighty Bapikre District Sports Association Sorsan Purgi Mai Pakipki Gol Singadu Mangson Nungna Gol Ahum Jehoba Lalthang na Gol ani Sanki Atopa Gol Aduna Lelan Tuena Sankibani Mersa Sida Mighty Kiba District Sports Association Kakching Gol Singaduna Sitalna Sanki Manipur Kang Association gi miyang makhada Zotin Waikhom na sponsor tawduna tha sigi tang 13 dagi kangkhut 13 na group mari thongna khairoktuna laijing ningthau kangchang thangmaiban na sathariba Mari Shuba Waikhom Gamini Lema Memorial Kendra Wise Likam Knockout Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Khundrakpam Kendra Kangkhutna Singjamai Kendra Kangkhutpu Panjil Kontratro Kunithoida Maithiba Pikre Hayeng Kangchang asida thangmaiban Kendra Kangkhut team A amadi Thongju Kendra Kangkhut ka sanagani Brighter Club awang posangmam khulen na sinduna mamang thagi tang kunmari degi team kunna group mari thongna khaidoktuna club asigi ground na sathariba tarahumdui suba stel 11 men's village open football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta LSA FC Asan Bigayamadi KBS Yukangla Tombi goal amamam chanaduna draw satkre ani suba match ki sanagadaba SDYC Khongampat amadi MLYLC mayang nangjingi match team ani maglak tabadagi match sanakhidre Takachari, Hauzik Makata na nga sinomagi oy bayang sagi pau pangbigani. Environment Director teki pangkibang nga sigoy kibay nga sama ni nujugi pau da kwaidigi sa kiba Celsius degree control doy dasmig mga kwaidigi ingba Celsius degree taratarog dasmig madputra mga Nuksita yawa ising manin kisang maximum dasada mariputra mapal dasmig sino mari minimum dasada yang kay mapal dasmig mariputra waiki nga sige nung sugi bagisang ani dasmig taret millimeter ni Hauzi bada maroy bapaw amukhana Border issue matangda miyam gi chingnaba koknanaba surveyor team ama tharaklaga villager singa hana yengminanaba tangnaragani haina chief minister na haikre Manipur University ki watershed puraknaba chief minister hayeng Delhi da chatuna HRD minister unagadaure Ministry of External Affairs na boundary pillar ki matangda Manipur lenga kayana kre phongdorakliba adu handak sahida chatakhiba survey da yumpham oigani haina hanagi chief minister oi ibovina phongdokre amade Tamenglong da chingning khaibada angang ani thiba khangdana leirakiba adu ngasi su phangdri hari Ngasigi oina dia STV na pizza pa matang solution jare miyang tabiri ba singwa mukahanna khurum jare